kuzomele uyi-understand kuqala, uyithande okwesibili. And I'm sure uma uyi-understanda futhi uyithanda, kunezinto ozozenza nezinto ongeke uzuzenze, ngoba into ozoyinakekela kuzoba iphisi yakho nentokozo yakho. Kunabantu-ke omele sazi ukuthi uma usufuna iphisi yakho kumele uthi good vibe kubona, ngoba phela ukuthula kuqala lapho, ngoba uma besondela eduze kwakho ukuthula akubi khona. Kungcono ukuthi ube segumbini wedwa kunokuthi ube segumbini la kugcwele khona abantu ongabethembi ongazwani nabo, ngoba ngale nkathi uNkulunkulu ezokusebenzisa ukudinga uwedwa. Ukuba wedwa kusho ukuthi awuphili kahle ekhanda. Umuntu masekhulile uvame ukuthi impilo yakhe ayenze ibe private ukuze izinto ayihlelayo ziye phambili. Most of the times uma unabantu abangakufisela ukudla bayizitha zakho, ubona izinto zakho zingakuhambeli kahle, kanti i-crowd i-wrong. Kunezizathu laphana incwadi yamaHubo chapter 1 verse 1 izwi lithi, ubusisiwe umuntu ongekho ekudleni abakolodayo, ongema endleleni yezoni, ongahambi ngeluleko zabantu. Imvamisa yabantu itholakala endaweni erongi ekhathi erongi, bekhuluma izinto futhi engamkhanyisi kahle uNkulunkulu. Ingakho la kumele u-understand ukuthi uma ufuna ukuthula kwakho kumele kwezinye iy'ndawo ungayinani nokuya kuzona, ngoba lokho kubuyisele emuva. uNkulunkulu uyafuna ukuthi umuntu abe neqhubekela phambili, kodwa nawe kumele uyilwele, ngoba phela uNkulunkulu umezama yedwa wena ungazama, awukwazi ukuya phambili.